ئەفدەم هەمی دەمێونەوە خەش بن گەلی گوهدار و بینەرێن ئێزگەها بوو یەر FM هون لەسەر پێلە 103.5 لمە گوهدار دکن و دریاوە شانامەیە زندیرە هون لمە تەماشە دکن خەلەکەکن و ژ بەرنامەیە ئەمە ئەمژارێن زمان لەگەل من ئەزبەرز و مەحمودم دەست پێ دەبە جارەکە دەم باش خەلەکەمە یا مژارە خەلەکەمەیە vê heftiyê beşê duweme ji têrmên ya hin têrmên zimannasiya Kurdî. Birasî a çûyî em li ser peyva ya têrma rêzman peyva rêzman çilo hat Kurdî de me daxuyanî kirin nû rêzman peyvek Reşîdê Kurd wî tespît kir yanî bi çilo dirê weke nav yekem rêzman bû ku dibin navê rêzman derket berî wîne Celadet Bedirxan di çil û duwa sêya wana de li ser gramerê û di hawarê sû duwa de dinivîsin peyva rêzman ev peyv wek rêzman têde nîne tenê peyva gramêr a Fransî bikar aniye li şûna peyva rêzman a Kurdî yanî hingane hîn nebû yanî rêzman der rêzman wek peyv derneketibû holê piştî ku Reşîdê Kurd pirtûkek biçûk sedr û peltişkî wilo bû belav kir peyva rêzman li Kurdistanê hemîkî belav bû yani berî pêncî û şeşa û heta pêncî û şeşa de pirtûkin derketibûn xuyatkê berî ya Reşîdê Kurd dibin navê qewaid û serfa zimanê Kurdî ya dibin navê di bîst û niha de hezar û bîst û niha hezar û nehsed û bîst û neh a Tewfîq Wehbî derket bi navê destûra zimanê Kurdî yanî ne gotina rêzman têde bikar nehatiye lê piştî rêzmana Reşîdê Kurd belav bû pirtûk hemî jî yên li ser rêzman dibin vî navî de derketin bi rastî yanî ev jî tiştekî xweş bû de ya dîtir jî meselen em mêzenin têrmên Reşîdê Kurd yani temamî jî têrmên wîna durustin lê ne hemî belav bûn yanî gelek ji wan re belav nebûn yanî çilo yanî dengê xwe yanî di hew qas cih negirt yanî carna di ev di hemî zimanan de heye tiştek heye jê di zimannasiyê de jêre dibe blocking bi İngilîzî blocking çi ye astengiyekê ji peyvekê re çêdikê ew jî bi çilo astengiyê çê dibe peyveke dîtir bêhtir li ser ziman bela dibe ew peyva yek bela yanî belav nebû ji ber vê naye meselen ana têbîra me peyva rojnamevanî bikar dihat hinekî paşê rojnamegerî hate gotin rojnamegerî bêhtir cihê xwestan yanî hinekî ji rojname nûsiyê çêbû rojname nivîsiyê hebû ev hemû jî çêdibin lê em rojnamegerî ji timama bêhtir yanî wek dibe biyava xwe yanî mecala xwe stand ser zimana bêhtir sivika bêhtir tê gotin ev jî giring e yanî di musîqa de tiştek jîr bi harmonî ev harmonî di bawriya me de tê di ziman de jiyaye peyvin hene hinekî yanî wek erebî dibe kelîmat wecyê ra ya peyvin wilo hişkabûnek ya dengek têde nexweş e meselen hene caran dibe qad mena meydan meydan xweştir e ji qad yanî qada şer ya qada nivîsandinê ya qada rewşenbîrî ya nexweş e yanî qad yanî peyva meydan peyvek dî heye di behdînanî de bikar tê ew jî jêr dibe biyav jî xweş e biyav jî wek mecal yanî peyva buwar xweş e divê buwarê de divî buwarî de
أبشي خوشة يعني بس هاي طبعا هريك بأواكي تبكار آنين قاد جبر بلو براسي مقو همولو أنا هاتا بيرامقو أزبيج مجبرقو ميدان جي خوشتراني أنا كان بميدان عربية بوريام ده ميدان عربية يك أبدا عربش خور استعمال كر ميدان بيفكا آرية إيرانية يعني كردية فارسية بلوشية جوان زمانايا ها أما ورن ها بيجا هناكي لسر هن تيرمين زمان مثلا تيرمك هيا ليكر يعني أنا زمان دا دريزمان دا بيفن جرى وك تيرمين سركي هنا تيرمين سركي حشت بيفن أو حشت بيفن بيفي سركي زمان دا أنا تهري إنجليزي يعني تثبيت بوناد أوروبي حمي كده يعني وضع إنجليزي تبي مثلا ناون بروناون فيرب أدفيرب يعني أف بيفانا نا يعني يعني هرچنده كوج دما كلاسيك بكاراتنا لأما جيخ وقرتنا يعني بكارتين حتانها بكارتين قالك تيرمينو كتني دلي أما أف بيف مان وخوا يعني تيدا ديسا بكارتين مخابن دو كردي دا تيرمين ريزمان دا حتى هاجي هين وقت بتثبيتك جوان رنينا هر يك هناك بكارتيني هن تيرمن يك جارجي بكيرناين هن تيرمن اگر يعني وك تشومسكي بجراماتيكال يعني تشتكي نحوية يعني سراستا تشتك سراستا يعني جي دقري جي ناقري شنانا يعني او دنقانا جي خو نقرتن زمان دا يعني كورمانجي دا باوريام دا مثلا ترمين ري زمان دا اگر زمان ناسين كرد يعني چند كونغرا دو كونغرا سي كونغرا چه بكن يبقهن رايكا ستاندردا يعني دي ستاندر كرنا ترمين ري زمان قلقي بيوستا او يعني قالك تيرم هنا كاري هالبجيري هالبجارتن دوادا تشيبه افجيت باوريا مدى دويد بن استراتيجية كردي نتويدا تشيبه يعني كردين روجلات ين باشور ين باكور ين روجافا ين اوروبا يعني بتمامي وقت زمان ناس يعني يعني ما بستعمل زمان ناس جوانا كوم ببن يعني درجة هكي چندك جوانا يعني نكو انه والله دوي هما زمان ناس حمي ورن يعني جهر بارچكي دو سي چار يعني بكا يعني وقت بي آماده ببن و تيدا بنویسن وكان يعني هر كاري بنویسن دوی مسئله دا كاربن وك موقعك يعني انترنت وك ويب سايت شب كنجيرا رايا روشن بيراجي يعني نویسراجي دوان تيرمان دا ببينن مثلا هر آليك تيرمنا پیشکش بكي پاشي او تيرمن او يعني وك ليستين وان چه لیستین باشور ج سوران بادینان ج ین دیتری روجلات ج باکور و ج روج آوا يعني لیسته تیدا بین وقت به پیشکش کرن روشن بیر تمام جی کارن رایا خودوانا دبدن پاشه کنگرک دو چه ببن جبوی هل بجارتن جوان لیستیان کی جان پی خوشک جی خو بگیره لسروینا راوستن باوریام دا یکاری کرد کار بن لیسته که او لیسته د انترنت دا د ازگین کردی دا د کانالین کردی دا کارن تماما تیدا بلاف بکن لي اما مثلا اري تيرم ام دبينين تيرمن ريزمان اجا قرخين فاكي تيرمن تايبت بهنا تارشيدي كرد فاكي ولو تاجلادة بدرخان فاتكي ولو ها يعني دوان تماما دا يكاري هناكي هريكي بلكي هريك
چەندێک ینی گۆری درست بوو ناوێنە ینی گەلک پەیب هەنا نەدروستن ینی تێر من هەنا di formê xwe de nedurist e yanî wek meselen peyva lêker peyva lêker Celadet Bedirxan danî welat belkî berî wî ne Kamîran danî bêjî nima ew li hinkî têbîrin bes li cem min e pirtûka a Kamîran jî lêker wek dibê bi erebî fiil yanî li şûna fiil di erebî de verb di îngilîzî de digire تورê lêker çi ye me di 1990 de me gotarek di gelawêj de belav kir ji mar 29 bû me 29 neşaş bim têbîra me tê de belav kir û li ser paşgira er tê de belav kir ew paşgira er di Kurdî de bi çi awayî çilo heye çilo çêbûye ji kengî ve heye ev mesele timam de lêkolîneke taybet e ew li helê xwe ye bes çê pêvegirê de ji ber ku li dawî ez dênim nû lêker ji jêdera lêkirin hatiye radera lêkirin lêkirin maneke taybet dê ti mana fiil lêkirinê meselen dibê me dîwarê xwe lê kir hosta ev dîwar lê kiriye me filan kes cilê xwe li xwe kir ya me cilê wî lê kirin kirasî wî lê kir me pantolonê wî lê yanî lêkirin gelek wateya dide lêker dibe çi dibe wek bi erebî dibe isim fail isim fail nabe yani fail isim fail yani wilo çilo çêbî çi nabe lêker ji ber ku ev meselên ha jî di termînolojî de heye dibe her tişt divê ti pênaseyekê bidîye de çi ye li gorî wê pênaseyê pênaseya têgeh yanî mefhûm tê bidîye de ew pênase dihêlê gite peyveke nêzîkî wê têgehê bidîye de yanî çê nabe ti meselen wilo xeyala xwe bişolênê biyaxî ji ber ku lêker dewra wê geleke di ziman de bere lêker bê yanî ev dewr baş xeye ev meselen dîne yanî te eleqê wê pênaseya lêker nîne veya tiştekî diye çê nabe yanî xeyal û wek dibê rewanbêjî yanî wek îngilîzî dibê figure of speech yanî wek dibê swar belagîyê bikevîne de bela çê nabe her têgehek peyvek dikaribî wî têgehê hilgirê jêre heye yanî çê bibe çê nabe ana yanî wek dibe isim fail agent noun dibêxê wela wek verb çima îngilîziya wilo çê nekir di her zimanî de rola kar heye yanî ev jêre dibe tiştê wek dibe imagination di ziman de bikêrnayê çê nabe bikarbênin ji lewra ez bê lêker nikarê lêker meselen ana yanî dikevin de ev peyva ker ji kirinê hatiye wek li mêşkirin û li mêşker filan kes li mêşker e yanî ev peyve rêbirin rêber ji rêbirinê heye rê dibê filan derê rê yanî ew kesêk rê dibê yanî ew rêber e ji wê hatiye vî awayî lêkirin bi rastî lêkirin peyveke şaşet yanî cihê xwe nagirê ji lewra yanî em çi yanî li vir lê divê lêkolîn çê bibe di van têrmê di têrma de gelek têrmên wilo hene mixabin heta ên yanî akademî jî bikartênin tê de nafikirin enû ev peyv çê nabe yanî bi wek yanî hin jê meselen yanî akademiyê ziman û edebiyata Kurdî de ne enû em bê meselen dîrok pêre ye di akademiyeta dîrokê baş xeye bes di zimanê Kurdî de wara vê gotinê bikartênin ez dibê gerek ev najî yanî li xwe vegerin di van mesela de
خوشك وقت بيلي كليني شبكن يبينن إنه ندرسته أمورا يعني هن بيفين ديتر يعني مثلا رنگ دير يعني رنگ دير أفجد جلادة بدر خان بكاراني يعني رنگ دير شنا صفة الصفة يعني صفتي تشتكي لما أنا رنجي ويا يعني صفتي في مروفي مثلا أم بدريجة كنا قلوة يا قنجة باشا نباشا مثلا يعني بفان معنى يعني صفات تشتكي قشتية رنگ نا هوقا قشتية يعني تايبتيك رنگ هيا شنابي ببي صفات يعني جلو ما از براسي رنديرجي از بكار ناينم يعني من هين مج نوتو سيافا از رزمان دنفيسينم يعني 1900 نوتو سي يعني أفبو دور 6 صالي تجاري طبعا جروجا بيشي من فيسان متير مخندن يعني بري از رزمان دبن فيسينم رزمانا كردي يا حموكا خوند يعني آسوراني جي خوند و آكرمانجي تماما شقناتي كردو بقرا حياة وري جلاتة بدر خان توري رشيد كرد جقر خوين دفان تماما دا يعني أرأي نوانا ديتن حموجي مديتن وتيرم جي هنغاني وقتي مدس بيكر بديت انه والله افتيرم برسقريكا كد كردي دا يعني افصاه صال الباي في مسألة براستي يعني من برتوكك مزنجي تشاكرية يعني من بلاف نكرية يك أنا لسر تشابي أولو بشكي مبري بلاف كربو أو هيا يبلاف ببي يعني فاروجا كرك بلاف ببي أو جي نافي وينا لاينك جي ترمينولوجيا كردي لاينك يعني آليك لاين ولو قلتنا كنرمة لاينك جي ترمينولوجيا كردي وقب عربي طبعا بيفا تيرم سازي بكاراني لاينك جي تيرم سازيا كردي أول مداني بو ترمينولوجي داوية جهات خص تيرم سازي يعني نيفي بيانية يعني تيرم قوتنكي بيانية سازي قوتنكي كردية يعني اف بينها دزماني كردي دا بحنا يعني امكان هنجار قالك بيف يعني بده يعني اوروبي وكردي يعني جبرقو هردو الهف صوارتين يعني ولو تشلو مثلا انجليزية قالك زمان لاتيني وإغريقي زماني كفن قلكي بكار آنين كرنا چه كرنا ترم سازيه دا يعني ترم جوانا چه كرن أمجي كارن يعني دكردي دجي أم كارن قلك ترمان چه جين بيعني چه زمانين دي ترجي يعني بكار بينن قبل يعني وقت بي يعني بيوستي بيها بي كي بيوستي بينا بي شوى نلازمها دوی خلک دا گلی گهدارا ام يعني بيجا ام جهان داويا وينا حتى خلقك ديتر هون خير وخشيه دمينن